Hello bafowethu. Ngibonge kakhulu bafowethu kubantu asebengisupportile la ku-channel. Iyakhula ngempela bafowethu usuku nosuku. Kunama-subscriber amasha, abantu baya-contribute kanza kwethu. Ngiyacela nawe-ke before siqhubekele phambili nje nawe usubscribe uma unga-subscribe. Nganza kwethu-ke nangu untando Duma busy. Hayi busy ingane yabantu futhi-ke ayifuni ukuthi uyisukele ngoba-ke wayisukela-ke uyokhomba onotshwala-ke umuzi. Angazi ukuthi uyokhombaphi umuzi onotshwala njengoba-ke i-corona ivale nje yonke into ukuthi umuphi lowo muzi oyovuma ukuthi uzowukhomba ngoba nakho ukuthi wena unotshwala. Asazi kodwa-ke akudlulele phambili-ke ngenza kwethu-ke ingane leyana-ke noma-ke ngithi nje usisi loyana-ke usekhombise ukungajabuli-ke ngendlela-ke abantu abaningi-ke abaphosta ngayo lapha ngaye kahle-ke ku-Twitter bekhuluma nje ngento ukuthi-ke yena into ayiholelayo nje uholela ukufisela-ke i-EFF-ke laphayana-ke i-happy birthday okuyinto-ke engenziwa nanoma ubani. Kasazi-ke noma lokho bakusho ngoba nakho eyi-influencer noma-ke esaziwayo yini, bathi-ke uyena uholela lokho kuphela kodwa-ke kunabantu-ke abavukayo uma kukhona mhlampe ake ngithi nje uma kuyikhathi zokuvota kanje, labo bantu-ke abashayo door to door bona-ke abakuholeli lokho. Bake baphosta-ke nesithombe-ke la esakuyinhlangano-ke le ebusayo njengamanje okuyi-ANC. Laphayana-ke bayihlanganisa zombili-ke lezi iy'thombe base bethi cha akabuyele ekhaya, besho khona-ke laphaya kwi-ANC okuyinto-ke esuseke ukuthukuthela okukhulu kuyena-ke waziphendulela naye ngoba-ke iyakutinyela intokazi leyo uma-ke wayisukela nganza kwethu-ke kodwa-ke akazi mina-ke ukuthi ngike nakubona-ke kuyinto ekanjani ukuthi-ke avele asukele umuntu ey'thulele nje engenzile lutho laphayana-ke ngenxa yokuthi nje uyilandelela-ke inhlangano-ke ayithandayo yena. Bafowethu-ke angizwe nani ukuthi-ke nina nicabanga kanjani-ke untando Duma ube wrong yini ngendlela-ke yaphendule ngayo noma-ke naye ubeyivikela phela-ke njengomuntu onenhliziyo naye ngoba phela into esengike ngayibona-ke ama-celebrity-ke siwathatha njengabantu-ke abantu nje okumele bamukele yonke into eshiwo-ke abantu nje kodwa-ke nabo baney'nhliziyo. Bafethu-ke angingakanti-ke noma-ke ngigcine-ke sengisho yonke into-ke nje ngigeqa amagula engathi ngumsazi konke. Bafethu-ke nani-ke ake nikhommente la ngizwe umbono wenu mfethu. Cela nisubscribe bafethu uma unga-subscribe, ulike, ushare ividiyo. Thank you.